Dobro jutro, moji dragi ljudi. Dobro jutro, dragi namirci. Evo nas u Slatini, u mojoj šumici, među mojim borovima, grabovima i bukvama. Krenuo sam malo do centra da vidim šta se tamo dešava. Nisam dugo bio. Evo malo da me vidite kako sam obučen. Opa. Onako standardno, gospodski. Nema šta. Nema da sumnjate u mene. Znate da sam ja uvijek na miru. Pa da. Gledat ćete ovaj video kad ga spojim. Sad još snima kako je napravim danas u gradu. U centru grada. Gledat ću da se vratim što prije. Jer već onako prilično grije. Raspoložen sam, danas je 7.7.2022. Prelijep dan. Imam neke obaveze, ne bih inače išao jer me noga još uvijek pati, stopalo. Ali eto, obaveze zovu, pa mora. Vidimo se u centru. Centru Banja Luke, naravno. Da vam malo pokažem i Vrbas ovdje, gdje čekam autobus. Vrbas je prelijep. Ovdje ljudi obično pecaju. Malo ko se ovdje kupa, ali u vrele dane zašto da ne. Ima ovdje jedno dobro mjesto. Tako da kad obavim ovo sve što trebam, uzmem 1-2 nektara u konzervu i lagano se spustim dole pa vam snimim koji kadar. A jednom sam vam već snimao odavde. Odozdo. Ne znam koji je to snimak, raniji snimak, možda prošle godine. Prošle sigurno. Eto, što sam ukrivo. Lijepi Vrbas. Vrbas je mama. Vidimo se kasnije. A ja živim život i živim zbog tebe. Učinit ću sve da te moje ruke zavole. Još uvijek čekamo bus, a Vrbasa se nikad nagleda dovoljno. A da. Banja Luka vam je ovako, vidite ova brda. To je gore Ponir, Starčevica. Tamo se ide prema Majnjači, onda ova brda ovamo ne znam. Ali sve je Banja Luka ovamo, ne vidi se. Ko ne zna, Banja Luka se ne smije grad puno. Ujebo. Evo bus. Evo nas u centru grada. Evo nas na bulevaru. Naš bulevar nema ime, samo se zove bulevar. Nije ni bulevar revolucije, ni kontrarevolucije. Just a boulevard. Oh yeah. Bulevar pun malih parkića. Evo ga parkić s one strane, jedan, drugi. Borac, Banja Luka, onda ovi fini parkići ovdje sa fontanom. Sad ćete da vidite. Kako me stopalo baš me stopalo zeza. Na ovako divan sunčan dan. Kako ovako snima, evo ovo je fontana ovdje, vidite. Evo. A moram vam je ovako snimiti zato što je prelijep. Prelijepa, fina fontanca. A ne radi punim kapacitetom, to tek kad dođete pred nju onda ona radi
punim kapacitetom. Zato se nije ni vidjela odande. Iz zgrade na bulevaru su ovako obojene, žuta, plava, neka kao siva, krem, ali fontana je epizoda prava, jel da? Evo, sad se stopalo kao malo na mjestu, a ne znam šta bi vam rekao. To idem danas da i rešavam. Idem po uputnicu pa kod specijaliste. Evo ga, taman zeleno. Pa ćemo da vidimo šta će biti. Ja sam navikao, još uvijek izgleda na one vreline u Umagu. Pa ova hladovina u centru grada, kako jeste, spustile se temperature ovih dana. Sad je možda 18-19 stepeni, pa mi je prohladno. Nije baš da je vrelina. Približavam se sad ovdje. Idem po uputnicu pa se opet čujemo se, javite se, komentarišite, znate da to volim. Kad idem live, komentarišite ljudi, balan, šta vam fali, napišite, vanjam na miru, vanja ne na miru. Da li su ilu ili, razumijete, šta volite, šta ne volite. Sve mi kažete. Uspjeli smo sve ekspresno obaviti. Espresso obavljeno. Evo nas, ulazimo u park Petar Kočić. Petar Kočić je poznat, sam da prođe biciklista. Park Petar Kočić je poznat nadaleko. To je epicentar Banja Luke. Petar Kočić se inače rodio tu blizu nekih 20 km na Manjači, mjesto Stričići. On je uvijek bio protiv Austro-Ugarske, okupatora i tako. I poznata je njegova, ne znam kako bi to nazvao, parola, koji iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu. Slobodan je i prezren. Nema veze, pogriješio sam. Znači, ko iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu. Slobodan je i neustrašiv kao Bog, a prezren i gladan kao pas. To možete i da vidite. Znači, iako sam ovdje bio i vidio ovo milijardu puta, pogriješio sam. I nek ostane, ljudi griješi. Spomenik, bista, taman. Nije neka velelepna, nije neka, koja je ovo visina? Ovo je visina od 1, 2, 3, 4, 5 metara. Nije više od 5 metara, možda 4. 4-5 metara. Park je prije ljepše izgledao jer je bila fontana, a sad je ovdje samo ovo zeleno ovako. A imali smo prelijepu fontanu koju su nekad bile i ripice. Poznata robna kuća Boska iza mene. I to je trg Krajine. A pošto sam ja obavio pola onog što sam trebao da obavim, a sad ovu drugu polovinu treba da obavim na jednom drugom daljem mjestu, na drugom kraju grada, ide espresso kafico i onda nastavljamo dalje, samo da vam pokažem i Hotel Palace. Evo ga. I da se ispravi, u jednom od videa sam rekao da je Hotel Palace stariji od Hotela Bosne, što nije istina, ali eto, najstarija je u stvari Ferhadija džamija, Moskito, Ferhadija, ali ona je tamo dalje na bulevaru i sad ne idem u tom pravcu, nije mi baš nikako usput. U pravcu mi je da ovdje negdje sjednem i
popijem svoj espresso. Samo da vidimo gdje sjest. Sunce još uvijek ne grije prejako. Sješćemo negdje gdje imamo. Evo ovdje gdje sam prošli zadnji put sjedio. Tu su ljudi, evo sješću, ovdje su bile ove. Da sam bliže konobara. A ovo se zove Staklenac, Adi, nalazi se u parku Petar Kočić. A pogled na trg. Vidite. Dobro jutro, brat. Malo do vrha, mrvicu šlaga, čašu vode. Još nema ljudi. Kao prilično je rano. Ali nek sam ja obavio ono što treba, to je bitno. Opet ću biti dosadan, stopalo. Uskoro će stići kafica. Vidimo se. Sve smo obavili odlično i sve odlično funkcioniše. Malo se naoblačilo, ali je prelijep dan. Sad ćemo na brzinu da popijemo još jednu kaficu, to jest drugu, i brzinski na autobus. Autobus kreće u 13 časova, se vraćamo kućici. Ovo je pogled na glavnu ulicu, na pozorište, a kafu ćemo popiti, ovo je zgrada pozorišta, a kafu ćemo popiti ovdje. Kao što vidite, piše na ćirilici, ali ćete razumjeti, zove se Igra mečka. Da. Kakvih sve faca ovdje ima, brate mili, po gradu. Tačno ono, ne vrijedi ići na mjesta da isprobavaš, da vidiš kako će biti. Iako su lijepa na dobrom mjestu, sa dobrim pogledom, ipak je bolje otići tamo gdje si navikao i tamo gdje ideš stalno. Zašto? Zato što su ljudi puni negativne energije i sjede oko tebe i tačno vidiš i gledaš da su mnogo puno previše i drugačiji. Da su im bitne neke nebitne stvari. Vidi, ja čak malo i trčim sa ovakvim stopalom, jer ovdje je 10 sekundi prelaz preko pješačkog jebote. To je baš malo. Ali evo, stigao sam na 5 sekundi. Ništa ovi ne jebu, brale moje. Zgazili bi me da sam usporio 30%, da sam usporio, zgazili bi. To je to. Žure, sjednu, nisu ni sjeli, već hoće da im je narudžba tu. Ja gledam, konobar se nervira. I mene te situacije znaju tako iznervirati, ono. Pogotovo jer sam ja konobar, pa razumijem. I onda vidim šta se dešava, sve mi bude jasno. Vidite lijepe djevojčice, premlade su za mene, ali Banja Luka zaista je osvježena ovako. Sad nije toliko ni vruće, baš ima prelijepih žena. Ima i onih nakinđurenih, debelih, ovakvih, onakvih, ali sve su to naše lijepe žene. I nema ih
ni boljih ni ljepših nego što su Banja Lučanke. A ja opet, evo nas kod Narodne skupštine, bivši dom vojske JNA, a ja kao posljednji Banja Lučanin šta ću? Ja sebi tražim posljednju Banja Lučanku. I nema drugi, ne može drugačije da bude. Može da bude i lijepa i zgodna, da ne znam šta da radi, džaba joj. Može bez grudnjaka da hoda sa najljepšim grudima na svijetu. Ali ako nije moja Banja Lučanka prava i posljednja, džaba joj. Ne mogu se zaljubiti jednostavno u neke druge. Pa da vam budem iskren, nisam se ni zaljubio, ima već kad je Lusin bila. U nju sam se zaljubio nakon pola godine veze. E sad, znači to je bilo negdje 2016. Znači prije 6 godina. A meni se ta zaljubljenost dešava nekako na svakih 7 godina. Ja malo kad prelistam sjećanje unazad, to mu dođe na svakih 7 godina. Evo, zamalo. Ovaj bijeli žuri, a sivi tamni mu sječe putanju. Zamalo. Jer žure ovamo na uslovno slobodno desno uvijek. I zamalo. I šta bi onda bilo da su se zakačili, izađe ovaj iz auta, izađe onaj, onda izađu u crnoj hronici. Zato polako. Morate misliti. Evo ga, Suzuki Burgman 400 kubika motor, najbolji na svijetu. Ubjedljivo najbolji. A, stigao je i ovaj prevoz koji se nekako vuče kao pauk, pa se popne gore do mene. Sad ću vam ga i pokazati. Evo ga. Vjerovali ili ne, u ovo malo čudovište je prije 5-6 godina u sred ljeta na 40 stepeni stalo nas 56, ja sam lično brojao. Znate da ne lažem. 56 ljudi u ovom čudu. Snalaženje, to je, moraš ići i onda ideš, uđeš, voziš se, šta ćeš? Tako. Vidiš, ovaj put nema nešto putnika, a jedan je poslijepodne. Dobar dan, Stole, dobar dan. Hoćemo brzo? Hoćemo. Da prekidamo ovo snimanje, a? Samo snimaj. Samo snimaj. Samo snimaj, Ajde. Još 3 minuta. Još 3 minuta snimanja. Cigaru sam ispušio, vidi šta tu ima, dokle ima. Dokle ima, dotle idemo. Dotle putujem. Ovo moje sjedište što volim. Više nije slobodno. Ne, hvala, smjestili ste se vi. Ne, nema šanse da vas ometam. Okasnili ste vi. Ja sam zakasnio, ali ima drugo najbolje sjedište. Jeste. Svašta dobra. Hvala, Stole. Vozač čika Stole. Bogam sam se smjestio. A ovo vam je vamo, slabo se vidi. Nešto. Nije ništa. Eto. Bitno je da sam ja u ovom čudovištu od kombija i da ću ići kući. I onda kad dođem puštam vam snimak, nadam se da će vam biti koliko toliko interesantno. Sinoć u 1 sat bio budan, nisam spavao. Budite na miru, evo saslušat ćemo malo šta se priča i onda odjemo. Kaži si mi. Ja sam evo me u busu, šta, gdje si ti? Jel vidiš da fakulteta? Pa ovdje kući, šta ćeš busom, već sam platila, pa trenutke čeka, ti će ostati dugo. Ostaš, ima lično ovo u firmi. Sve isto, čao.
uzeo sam uputnicu za ortopeda, za 2-3 dana ću. Da vidimo šta je sa tim stopalom. Nervira me. Svi kažu da taj oporavak, jer ja sam izvalio članak isteglo tetive, to je bio užas. To se ne javiš. Pa ima, sad znam. Bilo stopalo ko kupus. I sad je malo otečeno. Šta kupuješ inače? Paradajz, krastavce, kupus, tikvice. Tikvice, ja moram uzeti tikvice. A? Ne voliš? Ima džabe tikvica, kod komšije ima paradajza, ima paprika. Što bi kupovao na pijaci? Samo svratim u dvorište. Motori se pale. Bebavi za džale. Ćao! Pa sam ja na mojoj strani. Hajde skači, uskači, zaigraj u ritmu tom. Ajde skači, uskači, zaigraj u ritmu mom. Znači vraćamo se, vratili smo se. I evo sada idem do kuće svoje. Veseo sam i raspoložen, Banja Luka moja mi je bila kraj mene. Baš sam se bio poželio svoje Banja Luke i ovih, koliko sam bio danas u centru grada, od 8 ujutro, pa evo do 1 poslijepodne. Sad sam na miru. Banja Luka je tu gdje je bila, sve gdje je bilo, a ja sam se nadisao tog banjalučkog, te banjalučke have, tog banjalučkog špuriusa. Da ne bude, jer nisam ja ni navikao 2-3 mjeseca da sam odsutan i onda me nešto zove, vuče. Ili na silu ili bez sile, ali vuče. Banja Luka je čudo koliko ljudi kad odu, koliko ih Banja Luka vuče nazad. Ja jedino sad razmišljam kad bi otišao preko okeana tamo gdje bi volio da odem u Meksiko, na istočnu obalu Meksika, ne bi se vraćao jer daleko je. Mada platiš kartu avionsku $1000 i šta te briga, vratiš se 24 sata. Ali daleko. Ili kad bi otišao sad na istok negdje gdje bi volio bi u Grčku da odem tamo, Sveta Gora, Tasos, Solun, Kavala, da to vidim, tamo nisam bio. To je jugoistok. A na istok volio bi da odem na Crno more, u Soči, Novorosijsk, na istočnu obalu Crnog mora. A tamo još istočnije nemam neku želju. Tamo sam bio u prošlim životima, čini mi se. A Južna Amerika, Meksiko, Venezuela, volio bi na Kubu da odem, samo treba para, zato novca treba. Zato podržite kanal Vanja na miru, da možemo da ja odem tamo, svuda, u ova mjesta i zemlje koje sam nabrojao, pa ću vam ja sve pokazati, ne morate vi da idete, sve ću vam ja snimiti. Evo ptičica fina pjeva. Kako se nizbrdo lakše hoda. Ima ona stara, ali ću reći, nema veze, nizbrdo se i govno kotrlja. Tako da evo me pred kućom. Sad vas stvarno pozdravljamo, ne znam koji put danas. Budite na miru i u svome stilu.